okurugera RDC yo mu district ya Ntungamo mucunguzi Geoffrey nagira ngo aruhire n'entaro za tax park ya Rubaare ezitarukwa abwa abantu bamwe barukweyendeza kandi abandize kubeshengereza okwecwera mecho gukora hatanije RDC eke mwari mu kucamu ninza kucamu rero ndebe orari nguvuru and I'm very sure it must end today. Geoffrey mucunguzi ayongire yajumirabo abarukwenda kurye by'abandi nyenda kubagamba nyewe kinde mbanyo nicyo nabaherero sanga mwanwetorora gahi nyine motoka nkabandi nyine na sente commission nintuhaga no mushara kukiro kwanyu omurimu owakujyana na mwangu ampeshiringi wapi kandi ubakiza mwene nimbakiza nacho kizo kanyikirize alone orukure kibina cyaswe toda ecyurukugita bavuji ba taxi mu South Western Uganda azumirire nkoregeri yo mu Rubaare taxi je michirani ya obyabingo audit report ya auditinga tibyanyu kandi bashaka mu side y'ikiragiro rero auditinga bitibyanyu ani general meetings muzigire mutero mu Rwanda muhereze tamu of office respect bache yamane bebinebi nabo bahirwa kagisha ko kugamba nshonga zabo twe members abo itabagira mu group eti tayine utwabinjiri tayine no utwahandikire ngo tubinga member keceramu yagenda konka twanzu bashaba nkumare numbasagara muje twegite nimwe zo mu group emwe nangwa no kutandika hati tutagarika ku BCC apa icyo cyatecye isoro chiko kugira ngo tubone ngora era twosinji sarike twebikire nabari abebikire ubwo muhondana bamwe abamemba bebinebi nabo bahirwa yo kwetombita kwabo tutakakoze ibintu tubanze tubanye kumbe botu kandi ngoro otakaje utokatanga mu cyo kora n'ibintu okugambira namazima kwitonokiki kwemerera n'ibyo umuntu ndimanya gusa nshara ni kugambira waye bamemba z'abyo bashobora ndagomeshe umuntu Rubaare bazumurushe nureba gutwera tujya abantu bamwe bwanyuma y'urukiko rurengize shamushanju ababikirizi no kwegitara hamwe bakareba ko bakubasa kutwara umurumo gwabo misho gashakwa Simon Ayamba umuri Ntungamo.